much GH nie Ghana for ahwefo etiefo onipa bi a won subscribe e too much GH no subscribe wo na ehintasem ensem a ebuafa oman Ghana so na ye de bremu one god nie the only one god in GH eho na de bia mehwe abrechefo ene Ghana for mo wiasa fa na me recommend emamo too much GH. Too much GH akwaba sonko enkoma wa wo hwe mesabre yi ewo ye fidie kese yi esune nchia kese so enkoma mu seda ne da munya ebre eje edwa ti nsema ye de ebebe som mu ewo too much GH esom ekweskapa enmidi na munim se meji mejo se dia na je nsem a ekotwi ekobreman na mabo no bede se mampo hine abomu se yensusu yembe pense mu na adwencha wo fa nsem no eho no so etimi ede abatu edwa na enade abrantewa ne din ede Ibrahim Dauda do na nim no wo ye social media be bia so se Ibra 1 wa babontin din sembi abatu edwa na munim se bra ye to abawie ye achese ye ma meji mensa declare his excellency na nadan kwa Akufo-Addo se wono na winner no enko ye emfama NDC amanyoko no ne echitafo no pa achese Ibrahim wono nso so eka sankofo no a womo ente ase anase womo esusu se abato a yeto ye ankonimdie le yede ama na nadan kwa Akufo-Addo no ense emfata na enwiemu akomu no wono nso so edimu akotimpa osusu se nka wosim konimdie ne dem former president John Dramani Mahama wono na yemfasa abasobode no ema no na ye hwe ye nua ba ma ya emre bi atwam wo wode betu edwa ese politician bi ebewu ma chese okeka nsensem bi makase we this time around there wo ba na ebiemu nsuso no abato no nsensem krampo no dina no tumu bi se wanhwa nka abato no nya maso ene de keka ehun na ene de yi ede a wode ababetu edwa ede na chese 25th ne ye de ya for fida a chese ye Christmas a ye celebrate Yesu awoda obia enimu eno no enigide ede ema enkofo no ade echi a ye 26th a ye hu ne se as a boxing day nyese bia wo bi kwa kokontokwa ba say ye package nyoma wo box mu ede ache no Saturday on the 26th December no a top NPP politician bi ewuye nanso so empanifo asheda ye katasumu mu aso akata enyoma so said ye be ya Ghana for entie na nensem nyina wo chemu se na abato no ebeba no enkwansha bebresi ye ubewu na NPP ni we ye wu ubewu omo owe akora ni akonya akwanhia ye hwe ye abronye DC ene nkrofo samura mo na yi omo kase mo convoy si bi kokonyinya akwanhia kokumase kwantemponso ye northern region kwantemponso enkwanhia de na se dosu pa ubewunu na NPP NDC rally ase na ne etu akasa no nkoneba enti na chese nkrofo ewu no emu enti na chese womo esusu se anasa according to Ibra 1 osusu se womo ahyeda ama we no omakata so se de bia obia entie na enie later on kra wo mabio so se onipa sumasi ewe no de otekrampo na etwam enti na se wadwe efiri so na ni nyina eka NPP for womo plans ehu womo enoma bone a womo duaye no no so aba na womo etwa na womo bese Ghana for behu womo bone no so aba no enu nti na womo ekata enoma eso na yenua be ma ye tikitu ni page eso na chese one of NPP big men died on 26th December 2020, but they are trying to keep it on the low. The truth will come out in January. Ghanaians are complaining about the death that is falling on politicians. That is why they are hiding some of the death cases. All my prophecies will come to pass. Some delayed, but will definitely come
to pass we ene eye nsem odi atu edwana chesem on the 26th no NDC panyi bia just we dimu titima dimu akotia chese bia ye body dia obi abenim no anase ye kana asem obi abehunu no wo wuye nanso enam se owo outdoors wo NPP amanyo ko ni titu ne bra ne ye ba beto abankwanhia na ekoso ne nyoma na esisie no enu nti ena o mashoda ye o madwen se womo ebesie bi anase womo de bi ebehye baabi akese Ghana fo ehu nanso ni nyina ebeba abonten January de by January de na chese bi bia epiepie nyoma nyina da di no chese nyoma wo sumase mo be kaya nche ye bia wa abonten de se bia betu edwasem eye papa Reverend Isaac Usubempa say one so January from 7 going and on so the new ma boni ana say ye tumi a wo yusu dini dwuma nyina no beda de and awe so wasaba bonten say ka say January de na che say ye NPP for one moto ye de dia enesa na wasan ri etwa tokra no wo chire mu say one on the prophecies I no kwam sha wa hye ni nyina no wo mu say ebi abade na so ebi atwentwe ne omo nan ase a said the omo tetro go so omo pese omo beba na so emfa won ne cha de cha omo eche ni nyina ebebe mu ede ama obi unu se wono de worka no wonim de worka anase wonim de wahunu enu ti ena worka eye eho ase na wono wo ye ni frenia ne nansi bibi so enu to ka so obeto boabo yetimamufu anase NPP fo a womo ewose womo ehwe ye ewo hu na wode ne nsem wei atu eye edwanom na dodo na ekase aho na se wo bia wu na ase na busuafo nya wo madwin so womo de ba beto abonti a no de NPP for de womo fa ho ben muntu wo de be hye NPP for se womo na ehye de kata so anase NPP for no womo to abusua no muntu so wo de hye wu because so ye NPP amanyo ko enti no na muntu ye mpese bibia obi beti se owu obi ma sa abenti no na yaka ye de hye ni wo no ahye abra adofo be ba beja no o jade o keka no kra na de o kan de emfa eye ekwam na busuafo ebinum sususu se abrantie no ebia de wo kan eye no kra enti ye hwe eye animu se enche NPP fo eba bonti aba beka se nipa sumesi ana wo benti ewu na akwa yese afia no wo fresh one na ya dwen be free enkane ede so nti ye ma ye ni enda eye ehonu na abusuafo ye di esie ne se de enim no eye den ya boni wo wei etise nyinsen wo ye den ebepie enya de se wo betimi de esie de bera da nti wo di boni a na wahunu se boni na wo de ne so aso twen so akatua de wonsa ebetimi ayeden akam na abrantie Ibrahim Dauda ana Ibra one nsemi den na wo so obetimi aka ede afanfo adwenche bra e otuma GH the comment section like the videos na share all the social media platform so midi ede ekria sika padasene yebesane share